nyuma y'itangazo ryatutse mu murwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC muri White House rya Donald Trump ritegeka M23 kuba yava mu duce yagiye ifata. Ibi ngibi byamaze kuba biteshwa agaciro. Nari nababwiye ngo ejo narababwiye ndavuga ati abantu mimo murabyina, ibigarashe bimo birabyina bivuga yuko intare zasambwe zamaze kuba zitsindwa, zamaze kuba zigwa mu mutego, babe basubije amerwe mwisaho. M23 makumyabiri n'abagejeje naravuga yuko izi ntare zasarambwe nta hantu zajya. Uwo bita Sultani Makenga, umugaba mukuru wa M23, yamaze kuba nafata umwanzuro arategeka. Ejo byagenze bite? Ejo mwabonye abasirikare benshi imirongo iri bagenda ivara muri Plaine de Ruzizi bivuga yuko M23 yamaze kubiyatakaza cyangwa se yamaze kubivamo. Ariko uwo bita Sultani Makenga yahise ahamagara byihuta, yahise ahamagara ngejo ahita babuza arababwira ati nyabuneka mwere kujyayo, ibintu byose batubwiye ntabwo tuzajya tubyemera. Ese byagenze bite? Mpuzaniye amakuru mashya arimo araturuka hano muri Plaine de Ruzizi bivuga yuko M23 yamaze kuba ahubwo ndani ikambikamo yongera umutekano ku rwego ruhambaye cyane. Naje mbikugezaho 5 kuri 5. M23 mu gihe abandi barimo barakangara, mu gihe abandi bahurimo barahungetwa, abarundi baje kwikanga yuko niba M23 yere ku Plaine de Ruzizi bivuze yuko nasange irayirekuramo, niko kwiyahura iri kumwe na FARDC na Wazalendo. M23 ahanga ikwarara iki kintu bita umuwazalendo. Ndaje nkugeze operation idasanzwe, umugabo bita Sultani Makenga bikombayininze arabifata byose arabihuza, abona uburyo cyabwo yatsinda bano bagabo bari basamye. Turongo twekeze hano muri Mwenga hanga naho habereye ikintu bita imirwano ikomeye. Ejo twabageje amakuru tubabwira yuko M23 ahangaha byashobokaga yuko nakano gaciro bokarekure, ariko ntago ariko byaje kuba, ahubwo abangaba baje kuba batega umutego udasanzwe. Umugabo bita Sultani Makenga aza kuba operation zidasanzwe cyane mu buhanga bwe kamukurisa reka bisanga rwose abantu bakoze ngiye kukumenyera. Ahangaha ni nkaho yashubije leta Kinshasa uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo ndetse na Neva cyangwa se Evariste Ndashimye perezida w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze kubabyina ku mujyi cyangwa se bamaze kubabyina ku rukoma, bavuga yuko ibice bagiye kubyigarura ndetse n'umujyi wa Uvira bakaba bawugira. Ariko nanjye nari nababwenda babwata ko ubundi mu muvuga ibiki. Ahantu niryo zingiro ry'urugamba, bazava muri Plaine de Ruzizi berekeza ahangaha mu misozi ya Haut Plateau, bamanuke berekeza Uvira, nibarangiza barekuye kiriya kibaya aricyo kibasigase cyangwa se icyo kibakingiye baragisigira ndetse barabatogese barabasigira nde. Ndaje nyabagezeho 5 kuri 5. Tuvuga twekeze mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru amaze kujya hanze, igisirikare cy'u Burundi ndetse na Neva muri rusange batangiye gushwana. Bano bagabo barazira iki? Barimo barazira igitoro. Neva agitorwa yijeje abarundi bose muri rusange yuko agomba gukuba inshuro 35 igitoro cyabonekaga mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo urumva abarundi bagomba kujya babona buyibuza umurundi umwe yazi kuzajya akoresha byibuza nka litiro nka 25 za essence ku munsi. Ariko akakajya tuvugana ikintu ibaze namwe munyumvire, ibaze kuva mu rugo ufite imodoka wagera ku station bakavuga ngo essence nta ihari yisubirireyo, imodoka ubwo no kwita mu muhanda warangiza ugatega amagare. Amakuru ava mu Burundi baravuga yuko rwose abanyonzi mu gihugu cy'u Burundi bemo barabona amafaranga cyangwa se bemo barakora akavagari k'amafaranga bitewe n'uko igitoro cyabuze. Twebwe hano mu gihugu cy'u Rwanda hano bitandukaniye, igitoro hose cyarahenze, ni ku isi hose. Mwabonye muri Amerika ukuntu batangiye gukata imihanda ya za bisi bitewe n'uko essence ihenze. Batangiye kugenda bashishikariza abantu kuba bagendera mu bisi, ariko si uko essence ibuze. Ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda itambara, ufite amafaranga rwose uragenda ukavoma, washaka ukavoma tanko ukayuzuza, ibyo ni ibikureba. Ariko bitandukanye no mu gihugu cy'u Burundi, uwo bita Neva ubwo yatorwa cyangwa se ubwo yashakaga gutorwa yijeje abaturage yuko azabagezaho igitoro ndetse na gaz. Ibi byamaze kuba bibura, ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi amakuru aturuka bivuga yuko hari abasirikare bamwe na bamwe barakerwa kujya kuri operation bitewe nuko nta essence bafite. Namwe munyumvira ahantu bigeze. Turavanga twikeze mu Minembwe muri iki gitondo cy'itari cya 11 umugabo bita Tshisekedi yakamejeje. Umugabo Tshisekedi yeruye neza yabaye mwicanyi ahantu hose ntabyo kwirwa yiyije. Aha kandi tuvugana muri iki gitondo cy'itari 11 mu Minembwe hagabye ibitero bikomeye cyane. Bivuga yuko ahangaha zari drone zigeze kuri 3 zazaga zije kuba zahitana abaturage. Bivuga yuko ahangaha kuri wa mbere ara mu Minembwe harimo isoko, ari nabyo Tshisekedi yagendeye kugira ngo agabe ibitero
mu bice bigiye bitandukanye. Turajya Kisangani, amakuru arimo aturuka Kisangani ndani kwa ndani. M23 yamaze kubigera Kisangani none ku buryo bweruye. Cyagiye twabivuga mu makuru make cyangwa twabivuga mu ncamake tubabwira uburyo ki intasi za M23 zamaze kuba zinjira Kisangani, ariko amakuru aturuka hariya FARDC, abarundi ndetse n'abafaransa n'ababirigi bose bari mu cya kigo cya Bangkok bafite ubwoba ni bwose bitewe nuko M23 yamaze kubikambika ara mu mujyi wa Kisangani. Nandi makuru yose ndaje nyabagezo 5 kuri 5. Kamanze mfate ku mazi. Mazi ni ubuzima. Kamanze uza abantu bagiye badukurikiranya, abantu bari ku migabane itandukanye. Duherana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, babwanga muri Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke. Je muri Afrika y'amajyepfo, Afrika y'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, babwanga muri Imana abane namwe, ibyo murimo byose Imana ibashe kubibaheramo umugisha. Je hirya y'amazi magari, twavuga nko muri Amerika, muri states zigiye zitandukanye, mvuga za Las Vegas, za Texas. Tuza mushuti wanjye bita Apolline uri muri Tennessee, mubwanga muri Imana bane nawe mu byo murimo byose Imana ibaho umugisha. Abantu bari Maine, abantu bari za Texas, abantu bari za Boston, za Michigan, ahangaha za Washington DC, mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, ndetse n'abantu bari Philadelphia ntago nabibagiwe, babwira ngo jambo sana kandi mukoma mu nkuru cyane inkunga ikomeye. Abantu bari muri Canada, muri states zigiye zitandukanye, za Vancouver, za Montreal, za Ottawa, za Quebec ndetse na za Alberta, hose mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhaye murongo. Mu bihugu by'Iburayi bigiye bitandukanye, kava nka Sweden, Germany, Belgium, France, ahangaha za Italy, za Britain, ahangaha hose za Hungary, abantu bari za Czech Republic, abantu bari za Swiss cyangwa se mu Busuwisi, abantu bibereye muri ahangaha rwose mu bihugu bigiye bitandukanye by'Iburayi, babwira ngo jambo sana kandi namwe kuba mudukurikira ni inkunga ikomeye. Tuza abantu bari muri Aziya ntabwo no twabibagiye, nyaboneka abantu bari mu Bushinwa, abantu bari mu Burusiya, abantu bari muri South Korea, abantu bari muri Saudi Arabia, za Qatar, abantu bari muri za Indonesia, abantu bari muri za Philippines, abantu bari muri iki gihugu cya Singapore, abantu bari muri za Kazakhstan ndetse n'Ubuhinde, babwira ngo namwe amahoro y'Imana bane namwe, ndetse no kubasiramu babwira ngo assalamu alaikum. Nyaboneka niba ugeze na ubwa mbere, kanda like kugira ngo YouTube duhere recommendation, amakuru yacu abasha kugera kure, kandi ukore subscribe kandi no kukazogera kugira ngo updates zose zazi kugeraho 5 kuri 5. Unakande share ndetse na comment kugira ngo ibindi biganiro byose bitambuka hano kuri Chris Empire bizajye bikugeraho 5 kuri 5. Njye wateguye aya makuru giye no kwebagezo ni Chris, mbaye kaze kuri Chris Empire. Turambura amakuru yacu twihuse, tuhere kuri iyi nkuru ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye igitutu M23 kugira ngo irekure Prendor Zizi, bitewe nuko bagendeye kuri ya masezerano yasinyiwe mu Busuwisi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2026. Ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kugenda zitera igitutu kuri M23. Ibi bigenza bite? Nyamara tubise yuko Leta Kinshasa yo ikomeje kwica abantu, ikomeje Tshisekedi amaze akomeje kugenda amara abantu mu by'ukuri, bitewe na deal bivuga yuko ahangaha harimo deal ikomeye cyane umugabo bita Tshisekedi yageranye na Donald Trump. Bivuga yuko 1/2 cy'amabuye y'agaciro acukurwa mu gihugu cya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho ziguye ziyakontora 5 kuri 5. ari nabyo bano bagabo baragenda baheraho bagenda bapushinga umugabo bita Tshisekedi kugira ngo ahindure itegeko nshinga, abashe noneho kuba yabona ububasha bumwemera kuba yakora icyo ashaka mu gihugu cya Kongo. Ari nabyo byaje kuba mu gitondo cy'itariki ya 10 n'ejo ku cyumweru, nibwo umugabo bita Sultani Makenga yakiriye telefone iturutse i Washington DC, i White House, mu biro bya Donald Trump. Bivuga yuko uyu mugabo yabwiye amagambo akomeye amutegeka yuko bagomba kurekura bimwe mu bice bya Prendor Zizi, bakarekura ibice bya Sange, bakarekura ibice bya za Mwenga. Urumva na agace ko n'uduce twose M23 yari yagiye yigarura kugira ngo bizayifashe ko yakigoro y'umujyi wa Uvira. Mwabonye ejo abasirikare ba M23 batonze umurongo bava hano muri Prendor Zizi, ariko amakuru nkuzane ntari hivumba kakanya tuvugana, umugabo bita Sultani Makenga yaje kumenya yuko bemo baramukina, arangije abarimo baravamo batari banatera n'intambwe, afata telefone arabahamagara ati muhagararira aho mugeze, ahubwo mwongere umutekano n'ahantu mwari mwarekuye, mwongere muhakabe, mwongere abasirikare. Icyo kibanda gishaka kugira ngo kizamfashe kuba nakwegukana umujyi wa Uvira. Ibi bigenze bite? Abantu benshi nagiye mbona batangaza amakuru avuga yuko
M23 yamaze ko yava muri kino kibaya cya Brendo Ruzizi, ariko amakuru agarutse aka kanya tuvugana muri iki gitondo cy'itariki ya 11, M23 nta hantu yigeze ijya. Ku itegeko riturutse kwa Sultani Makenga yabwiye abasore yuko batagomba kuba nta hantu cyangwa se batagomba kugira ahantu bajya. Ibi bigenze biti ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye zitera cyangwa se zigiye zitera ubwoba M23 cyangwa se bitewe na pressure, bakabategeka kuba barekura ibice bigiye bitandukanye. Niko babigenjeje mu mujyi wa Uvira. Muribuka yuko ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse shishitabona yuko M23 igomba kurekura umujyi wa Uvira. Biraba umujyi barawurekura. Muribuka ibyabaye muri Warikare. Warikare M23 yaje kubirekura bino bice, noneho irangije itegeko nabwo ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ni diri iri hagati y'umugabo bita Donald Trump ndetse n'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uwo bita Facibeto, yakoranye n'uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Donald Trump. Ukabona nyine na akantu k'akagambane karimo ko kuba batera bagenda bashyira pressure kuri M23 kugira ngo igendere kura ibice byose yagiye ifata. Ariko amakuru mbazana aka kanya muri itariki ya 11 muri iki gitondo umutekano wapanuye hano muri Brendo Ruzizi, ahubwo ikintu bita umurundi agiye gukubitwa, umufaransa akubitwe zimurenga. Ahanga abantu bari barimo bishimye, nabonaga bamwe barwanye M23 bishimye bagenda bandika mu comment mu ibigano bigiye bitandukanye bandika udutima ngo M23 niwe yikubite M20, ariko bari baca umugani bro, urumva baca umugani ngo nta uvume uw'Imana itavumye, bari abana ba M23 ndetse na Sultani Makenga bahagarariye bari kumwe n'Imana, bafite umugambi w'Imana ko bacungura abantu bari muri Uvira hariya. Niyo mpamvu rero batagomba gukora ikoso bita Sultani Makenga yahise abuza abasore babwata ahubwo mupane umutekano mufate n'ibindi bice katwihute tujya kuri Sange. Nyuma y'uko komana y'Isinidura abarundi barasekeje, ntabwo ari abarundi, ntabwo ari abaturage b'abarundi, ndavuga igisirikare cy'u Burundi cya kindi cya Neva kirimo cyagenda cyicwa hari umusubirizo, ariko wakibaza nicyo kirwanira ntikinabivuge. Muri Sange byagenze bite? Nyuma y'uko amakuru agiye hanze avuga y'uko M23 nibarekura uduce twa Brendo Ruzizi, bari bazi ko na Sange bari buvemo, kandi koko batangiye kuvamo, cyane yuko bari bagamije cyangwa se bagambiriye yuko beguye ku duce dutatu. Harimo iyi ya Sange, hakabamo iyi Mwenga, ari naho nje nkakubwira operasiyo idasanzwe uwo bita Sultani Makenga mu gihe bari baranga yakubwiye wese akora operasiyo idasanzwe. Ahangaha muri Sange, muri cyo kibaya cya Sange, ahanga umuntu bita Sultani Makenga ari mushaka mu mukuri ararikwiye. Uyu mugabo ni umuhanga mu bintu bijyanye n'urugamba. Nyuma y'uko bamutegetse yuko agomba kurekura ikibaya cya Brendo Ruzizi, yahise akora operasiyo, yahise gukora icyo bita swap deal cyangwa se guswapinga mu gihe abandi bari barangariye hariya muri Brendo Ruzizi. Yahise gukubitira ikintu bita FARDC, akubitira ikintu bita Abarundi FDLR, abawazarendo, aba P5, abo bose bafatanyije, abanyangwa n'abanyatanzania hanga barahararitse. Nyuma y'uko abangaba bajishwe y'uko M23 iri mu Uvira muri imwe mu bice ibingibi nkubwiye, ntago ariko byagenze, ahubwo bita Sultani Makenga yahise bibyaza amahirwe akomeye cyane, ahita akora operasiyo idasanzwe kuba yakivuga n'umwanzi mu masaha nk'ayo kubipa. Ibingibi bibaye muri iki gitondo cy'itariki ya 11 nyuma y'uko bari baketse yuko M23 yamaze kuba yahava, ariko mu by'ukuri babafasha amakuru ataraya nyayo, babafasha amakuru y'ibihuha. Kandi tubise yuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, nawe yamaze kuvuga yuko igisirikare cye nta bushobozi gifite bwo kwacyangana na M23. Avuze ngo baramubeshye, ntago muhimbike. Abonye ibintu yatangaje ari kumwe na Nuza cyangwa se yabonanye n'abanyamakuru. Mu kiganiro yakoranye n'abanyamakuru yavuze yuko igisirikare cye rwose kidafite ubushobozi bwo kwa cyahangana na M23. Nganyumvira ngo babe bagiye kwiyahura kuri RDF sha. Aha. Ngayo nguko rero umugabo bita Sultani Makenga yaje kuba bibyaza amahirwe akomeye cyane, aza kuba akora operasiyo hano muri Sange, aza kuba yica abasirikare benshi b'Abarundi, aza kuba yica FARDC nabonye FARDC. Umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi nama yamatama ye yabyimbye ko yakanga bamukoze mwitama. Umugabo bita Sultani Makenga ntaga ajya akina. Reka tuva ngo tubijyane niyo operasiyo idasanzwe yabaye muri Mwenga. Uko muri Sange babigenzaga ni nako muri Mwenga babigenzaga.
bikorewe operasiyo zahitanye abagabo benshi cyane ahangaha. Abo bagabo bose bari baketse yuko M23 iri burekure bino bice byose icyarimwe ikabivamo, ngo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze sha. N'ibyari zitavuze ntabwo mwabonye ibintu zigenda zikora igihugu cy'u Rwanda, bagenda badushyira mu kangaratita badufatira ibihano kubera facibeto. Ariko ibyo ngibyo nta kintu bitubwiye, tugomba kwiyubakira igihugu cyacu cyiza cyane cy'imisozi igihumbi, nta kintu babitubwiye rwose. Hano muri Mwengere ukuntu ibintu byagenze, abangana nabo bari bazi ko bikanze yuko M23 byerekuye kano gace, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze. Mwabana mwanga operasiyo idasanzwe yaje kuba yaba ku buhanga bukomeye cyane bw'ubwo bite Imana Inzenze. Bamaze gutoza amakuru yuko bano bagabo nibavamo bakaza kuba berekeza mu bindi bice, abarundi Wazalendo, FDLR, zose za P5, aba FARDC, abanyangwa n'abanyatanzania bose barahita bituramo. Nabyo byaje kuba yuko baje kuba bitsimba, ahubwo baza kuba bafata amatekwa, abagiyemo bose baza kuba bahita babica umusubirizo. Umugabo bita Sultani Makenga yema atanga itegeko ry'urupfu. Noneho ni itegeko ry'urupfu. Mbere yajyaga bafata akababarira, akabafata nk'imfungwa z'intambara, akabafunga. Ariko kuva habahaye Leta Kinshasa ikabanga, ikavuga yuko abangaba rwose ari intasi za M23 yamaze kuba yabahugura, Leta Kinshasa ikabahakana. Ubu ngubu nta burage bafite, nta mikino bafite, barimo barafata umusirikare wa Kongo, umusirikare w'u Burundi, bahitamo kubita isasu byo mu mutwe cyangwa se bamumuriza isasu byo mu mutima, isasu bikajyana n'igikorwa. Niko bimeze cyane. Ahangaha muri Mwengere ikintu cyahabaye ntabwo ari cya hafi hano. Ahangaha hakozwe operasiyo ebyiri, operasiyo muri Sange na operasiyo muri Mwenga. Ni operasiyo zibaye successful neza cyane, cyangwa se ziciyemo neza bitewe n'ubu buhanga bwa bano bagabo babiri barimo barafatanya umunsi ku munsi. Umugabo bita Imana Inzenze ushinzwe ubutasi muri M23, ndetse n'umugabo bita Sultani Makenga, umugabo mukuru M23, utaryama umunsi ku munsi, nyuma yuko abonye yuko amahirwe afite nagomba kuyabyaza umusaruro, nyuma yuko acitse urupfu iminsi 2 ikurikiranya. Nawe nta mikino afite, ubu arimo aravuga ati mwashatse kunyica ndarusimbuka, mugenda munegera mu bice bigiye bitandukanye, Imana irandinda. Niyo mpamvu nanjye rero ntagomba kubahereza, ngomba kugenda mbarasa mbashwanyaguza nabi cyane. Reka tujye mu Burundi. Mu Burundi rero mu Burundi ibintu byakomeye. Mu Burundi igisirikare, abasirikare babuze uko bajya ku kazi kubera esanse cyangwa se kubera igitoro. Ibi ngibi biturutse ku mugabo bita Neva ndetse na Prime Niyongabo. Ejo nabagejeho amakuru avuga yuko bano bagabo bombi batarimo baracana imbizi cyangwa se batarimo barumvikana bitewe n'amafaranga Leta Kinshasa yishyuye uwo bita Neva, none akayakenyera akayakubita umugore we akajyana muri konte zo mu Bufaransa ndetse no mu gihugu cyo mu Bubiligi zabo, bakanga guhemba abasirikare. Imiryango y'abasirikare bo mu Burundi irimo iragenda yicwa n'inzara, abenshi bishwe n'amadeni bitewe n'uko uyu mugabo yamaze kuba yakenyerera ku mafaranga Leta Kinshasa yamuye kugira ngo ahembe basirikare. Ariko ibi ntabwo aribyo nshaka kugira ngo tugarukeho. Noneho ibaze inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zabuze uko zijya ku kazi kubera essence yabuze cyangwa se kubera igitoro cyabuze. Niba mwibuka neza, Neva atorwa yijeje abarundi yuko agomba kuzongera igitoro twabyita gutera, azongera igitoro ava kuri 25% agere kuri 35%, ubwo yari kuzongeraho 10. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo nyuma y'imyaka 7 atoye, ahubwo essence niyo ririmo wagira ngo yarayigurishirije. Hariya mu Burundi ibaze kuba bavuye mu rugo ufite amafaranga, wagera kuri station gaze cyangwa se kuri station bagahita kuvuga ngo nta essence ihari, ngo nta gitoro gere isubira mu rugo. Abenshi babonye ko imodoka ziparitse Bujumbura zirutse ziparitse mu rugo kubera ko urimo urajya ku kazi wavayo wabure essence ukagiparika aho ngaho ukigendera. Ahubwo amakuru atware gutoza mu gihugu cy'u Burundi ngo nuko abanyonzi barabona amafaranga adasanzwe, abakire barimo baragenda ku magare da. Abanyonzi hariya mu gihugu cy'u Burundi barimo bararya amafaranga ashyushye bitewe n'uko igitoro cyamaze kuba kibura, bitewe n'umugabo bita Neva wijeje abaturage yuko azongera essence. Ariko mu by'ukuri ahubwo usanga niyo irimo yarayigurishije, usanga ibintu bimaze kuba cyangwa se bimaze kuzamba cyane. Ibi bibaye nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi harimo haravuga ibintu bibi cyane, biva yuko amacyaka atavuga rimwe n'ubutegetsi yatangiye guhaguruka kugira ngo arwanye iri shyaka rya CNDD-FDD ku butegetsi, yamaze kuba ritanga umukandida waryo uyu nguyu bita Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye.
bivugwa yuko nyuma yuko bamutanze abangaba baje kuba bavubona yuko ibingibi rwose ari ibintu bidahuye, ari ibintu biteye isoni, nyuma yuko ni nabogambe mu gihugu cy'u Burundi, nabogambe mu gihugu cy'u Burundi bibaye bagatanga umukandida habura umwaka ngo amatora abe, habura umwaka ngo amatora abe. Reka tuba twekeze ahangaha Ikisangani nayo tunasoza amakuru yacu. Ikisangani nyuma yuko twagiye tubabwira amakuru menshi yuko M23 yamaze kuba yohereza inasi zabo, maze fata ku mazi ibintu byakaze. Ahangaha muri Ikisangani twagiye tubageza amakuru avuga yuko M23 yamaze kuba yohereza inasi zayo zikomeye ndani kwanda neno n'amakuru aturuka yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Aka kanya tuvugana muri Ikisangani M23 abantu bayicungira kure yamaze kuba igeramo. Ibingibi na abantu batangaje amakuru y'ibanga komeye avuga yuko umutekano wakajwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse na kira kibuga ndetse na cya kigo cya gisirikare kirimo abafaransa ndetse n'ababirigi, aho bagenda bafasha FARDC kuba bagenda bayitoza, aho bagenda basora special force y'abahibu ikagenda gahungabanya umutekano muri Rubero twarabibabwiye. Ariko umutekano wakajwe ku buryo bukomeye, bibwa yuko kwinjira mu mujyi wa Kisangani barimo barakubaza ibyangombwa kuva ku ndangamuntu kugera ku ikarita y'imodoka kugira ngo babone yuko usanzwe uhakorera, usanzwe uhatuye, usanzwe nyine wakorera ibikorwa byawe bya buri munsi. Ibibaye nyuma yuko twagiye tubageza amakuru avuga yuko muri Kisangani naho M23 hagera amajanja bitewe nuko ibitero byinshi igenda yakira by'amadrone ariho bituruka. Kwa izi za Sukhoi zigenda zirasa mu Minembwe, za Sukhoi zigenda zirasa mu Minembwe zose no zigenda zigaturuka zikagenda zigahungabanya umutekano w'abaturage mu bice bigiye bitandukanye M23 irimo iragenda. Ndetse na cya gitoro cyagabwe muri Mushaki, iriya drone niho yari iturutse biturutse ku itegeko rya Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Rero ahanga muri Kisangani naho wajya kumva M23 yakoza agatendo naho yahigaruriye kubera ko nta mikino ifite cyane yuko nayo yamaze kubona yuko nta muhe bayifitiye habe na nkeya. Nyuma yuko bagerageje kwica Sultani Makenga bakagereza kwica General Gaceri, akayatuvugana nawe ashobora kuba ari mu bitaro ameze nabi bitewe na fragment zamuturikiye ku nda cyangwa se mu mugongo. Hariya muri Mushaki hapfuye abaturage bageze kuri 36 kandi Tshisekedi nta kintu bimubwiye. Ibingibi bigaragara yuko rwose ahangaha nta muhe bafite. Dusoreza amakuru yacu mu Minembwe. Muri iki gitondo cy'itariki ya 11 mu Minembwe hari agahenge, hari amahoro, abaturage babizundikiye bigiye ku kazi bigurishiriza udukoko twabo, utunyanya, ibitoki biki byose, ariko bita Tshisekedi we ntago yigeze abemerera. Drone zigeze kuri 3 zari zategekeye kuba zaturitsa isoko rya hariya mu Minembwe. Impamvu Tshisekedi ashaka guturitsa isoko ryo mu Minembwe ni ikihe? Ni iyihe mpamvu? Naje babwiye impamvu 3. Ririya soko M23 ndetse na Twirwaneho nabo bararyifashisha mu buryo bwo guhaha, mu buryo bwo kuba babona ibibabishaho imibereho ya buri munsi kubera ko bafite ikigo hariya mu Minembwe. Ikindi abaturage bo mu Minembwe cyangwa se bumva neza 5 M23 ndetse na Twirwaneho kubera ko badahari ntago babona umutekano usesuye cyangwa se ntago babona umutekano wizeye kugira ngo bakore ibikorwa byabo. Ari nacyo kimo kiratera leta ya Kinshasa kuba yagenda igaba ibitero byinshi mu Minembwe. Ni nabyo yaje gukora kaya tuvugana drone za swasubiza ko cyokoza zasenya amazu y'abaturage amazu ageze kuri 6 yasenyutse. Ibintu nabyo bigayitse bivugwa yuko uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibintu arimo aragenda akora aragahoma munwa kugenda yica abaturage. Mwabonye ibintu yakoze muri Masisi, mubona ibintu yakoze muri Mushaki, mubona ibintu yakoze mu Minembwe hano ashumura Sukhoi ikagenda ikarasa abaturage. Nabo bibonye ibyo byose uwo bita Facibeto aka Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nta mu afite, arimo arakora ibintu bigayitse cyane, ari nabyo yaje kwakora uyu munsi. Ariko Imana yakinze ukuboko nta muntu numwe bino bitero byigeze bihitana. Yes, amakuru nebe mfotera ngo kambabwira ngo muri Imana bane namwe kandi muhaye murongo mu byo murimo byose, ariko kora subscribe ukoreshe ndetse na comment kugira ngo YouTube idore recommendation ukore comment kugira ngo ibiganiro byacu bizaye kugeraho 5 kambabwiye ngo mugire igitondo cyiza kandi imirimo byose murimo Imana ibashe kubaheza cyangwa se Imana ibashe kubaheramo umugisha. Ciao nakagaruka.